clear tu te chi bai le ve kule tun trum kan video a chuan Indian Post Department maya MTS Postman Postal Assistant Sorting Assistant le mail guard na dil thei te kan en howanga foreign Hnaruak Japan rama na tho turom te chutiang te po chu kan en ho don ani pakhatna chuanin Post Department Hnaruak postwork zongzong hi sangkha zariat sumkwale pakwa ani a MTS zanga somsari Postman zanga somriat le panga Postal Assistant zanga somkwale pariat Sorting Assistant za somli le pathum le mail guard post pathum te arwakani notice speaker hianin MTS pariat Postman som Postal Assistant paruk Sorting Assistant le mail guard te hi chu a omlo ani lo hi MTS level 1 singkha sangria tatanga singa sangruk le zakoin karani dona Postman le mail guard hi level 3 singni sangkha zasaria tanga singruk sangkwa le zain kar an hlonga Postal Assistant le Sorting Assistant te hi level 4 singni sanga zanga tanga singriat le sangkhat le zain kar an hlodonani age limit han en le ila MTS ti lo zong hi chu kumsom pariat tanga somni pasari in kar tan dil thei ani dona STSC tan kumsom pariat tanga somthum le patni thleng dil thei in donani MTSP ka khan kumsom le pariat tanga somni panga in kar tan bi kani a STSC tan kumnga upper age relaxation kha oma kumsom thum thleng tan dil thei ani donani dil thei te thiamna nei ngai te MTS dil tu chonin class 10 pass ni ngaya Postman mail guard class 12 pass computer certificate nei ngaya valid driving license nei angai bokani Postal Assistant le Sorting Assistant na dil tu chuan graduate ni ngaya computer certificate nei angai ani essential qualification omlea chu sports person sport khan achievement nei angai ani sport person tan big liau tuna na hi dil turani a state emo country emo international level alo chuak to ni angaya ani lo pon university college level ayo alo chuak to ani lo pon state school team a national games national sport lo khel to lo chuak to ni angaya ni tun tuma post department waya Hnaruak lak tura hianin sportsman rawa po andu sang vaklawa olympic le world cup international level a chuak kherlo po kha an la donani state school le college university level a khel shrim tan po khan tun tuma hian chance om donani heng sports category somruk panga te hianin aeng mo ber pakhata hian thiamna sport achievement inei ni chuan idil thei donani sport category te hi atam tham dewa wangin video hi kan lo po sanga kan lo en mai don nia tin sport item zong hi akim hi alanga ti thei ome atam hleni tin advertisement a po sport item te hi chiang takin en thein chiar thein om bokani selection process written exam emo personal interview mo om don lova education qualification merit le sport achievement base khan an en donani apply dan tour India Post Department website chu dopsportsrecruitment.cept.gov.in online inform hi fill up turani a Postal Department Hnaruak tang GDS Gram Sevak BPM ABPM kan lo fill up thin danang tho khanin registration hi tia fill up turani sport achievement le document poimo dang te po online in upload vek turani donani form fill up link chu hemi video description a hianin kada a kan lo check out don nia online form fill up dan video kan shadu ni chuanin comment lama khanin kan lo soyenga ashan paim video ron siam le kan tum don nia application fee STSC tan choi omlova general OBC tan chuanin cheng za choi ngai donani last day chu thale December ni kwa anianga form correction edit hun po hi hon ania December ni somle sompali in kara khan correction ti thein hun om donani panhena chuanin foreigner thok du te tan rampon Japan rama Hnaruak omte en leila pakhatna chuanin a restaurant service staff mi pale mi chatan post so marwaka mi chatan 65% hau ania mi patan 35% hau ani bokani kitchen staff mi pale mi chatan thei ve dona post so marwakani female tan 65% male tan 35% kha hau ani bokani hlo hi Japan rama an poisa en nuai khat singria sang thuma tanga nuai khat sing coin kar thlatin an hlo dona chu India poisa in nuai khata tanga nuai khat le sang rukin kar bor vel ani donani graduate tan khanin hlo kha sing khat le sang ruk le zahni bor vel ani anga non graduate ho tan khanin nuai khat le zahni bor vel ani donani annual increment omanga tin bonus hi kan performance zerin atam thei bokani
harsatna awmte kum khata ni zale som pahnih holiday tin marriage gift singa hu kha tin birth gift sing thum hu omboka child support kum khata sing ni kha adon thei boka long service gift sing khat tin recreation te picnic le zin touring kan tiang chi te kha awm boka ni harsatna sang khatam taka omani thiam na ngai te en le ila graduate le non graduate tan khan adil thei ve a fresher tan le experience nei tan po khan adil thei ve donani fresher experience nei lo tan chuanin graduate with hospitality management emo diploma in hospitality management emo hospitality degree lampang nei shim tan khanin adil thei dona fresher ni to lo experience nei tan chuanin restaurant a lo thok to emo hotel industry te lo thok mek emo khatiang chi kha khatiang tan khanin adil thei donani age limit hi kum somni atanga somni pasar in kar ani turani a document ngai te chu Aadhaar card education qualification certificate hotel management degree emo work experience certificate kan tiang chi emo passport te kha angai donani tuna foreign japan raman hatho turom hi skill india international malakna ni in specified skilled worker ssw choikan na manro pakhatani a japan rama hathok tu in dailo na sukyang turin japan sarkar le india sarkar in remna siamani a mizoram chuan labor employment skill development and entrepreneurship department malakna nuaya deal thei ani dona recruitment process chiangzo ka hredu tan chuan lesde department office a emo representative contact number 9613115739 na konteka biak po mai turani donani tin advertisement le notification en du'a chiar du tatan video description a hianin download theina link ka da bokani kan lo en chiang don nia a video te hi in lo thlok pui nge ka be seya miso thalai na zong mek tatan atam thiang beri an muan share ve theinan video te hi kan lo share thin don nia